Good evening, karibu sana mutegeri wa Meru TV nikagitana kange to gushemani aja kuthuja kumureka na gutegera manto uraja hedritwe jagikara mubango nigikabu gir siasa ngurikani ntuko chionde cha Jumatano goroto edagara tugishemani aja gukuretera mutongeria waku gukuretera athuji bagi siasa na nkuruki gukuretera mtoro kedrwa akithuja na gugutariria manto kathumba jegie utongeria bwa county ya Meru county motori cionde rio tharakanithio ciolo na kinyanthe guru yonde ya Kenya ntukwa narua mutongeria wetu umete county namba 12 yene county ya Meru nethritwe akijaja kidogo bado na twariria manto kathumba nethirwa gikawazi manto zinaja kwithirwa jagita na mbere but ntuko inkai chikurukite ithithirito tukiona manto kathumba jakiumira mono rutere rumoro andaigirwa kirogweta sana rwegie mbithukiro ire chithiritwe chikioneka kumira na aria ntereshe gembe mono aria au kabere kuonaga antu bakithukirwa kana bakaithukirwa ndithia ikomba kwithirwa ikiwa na kinyanto bakomba kwithirwa bakigurana bangi gutauturo bo but of late na Kenya tuonete kuna kesi radio ituronere kwi mabitha ba NPR ne barombere kwithira kane bombete kwithira bagika ukaria ntere izi na ne bone ni inya yao kinyanyuma ya ntuku inkai tuonete mbisha yabo bethirito baki bakirwa na ntubaba kwithukira na kinyabo mbago chokia ng'ombe na ndithia ira chithirito chikiwa kwa ntuku narua mugeni wetu ntuku na Jacob Mantere aketha agitutariria na tore mitaratara ira yongwa ithiritwe ikijukwa nikienda gutigira kuri na ukaria ntere izi ndangereire ku NPR baba abakwithira bagite na mbere runguro tongere bwa governor mutuma tuithinkia jata na zange mengeje gyo tongere bwa county tukethirwa tuija na mbere na kujategera Facebook tuthingatere Meru TV Kenya na nkurukiri uterero thiri 11.2 FM ndiro Kenya no turi live asanteni sana tuthingatere Kenya ruterero rungi ukethirwa ukiga wa mantu na kuthingatira rwali rwetu rogorobona aru karibuni sana bwana Mantere welcome asante ukariate mbiguru mutuma de sawa mpio ingi muno mihero hii mpio ijete kongereka excess karibu sana kele Meru sawa ankethie Meru na mutegerio Meru TV na ari ora kuigwa Meru ainya bara bange bategaira bakoria ni bibi kwara cionto na to bainge bagwa ibotona ethara bateo atake Meru muno yes ara bonde bara bategerete Meru TV bari ngo bakethio all right yeah karibu sana asante ntukwa naro tukatha twena ndwaria kathumba but rwari rwangu anda turugurana Mantere na the last time nondegirwo gitonga about that na ntuku ingai kama some few days ago itonere mantu ya karika ora ugeta kuri no koria bureti na kubogitita na mbere mabitha ba NPR barabo arikirie kwithirwa bogie baikia na aria kubiga boiba choke that is itonere kwari na victory irera a few days ago na no to enda tutariri what happened what was happening na so far mantu na uja karia as you speak mutuma antobara bate lewa mantu yoye kwetha kwena thina imbige munara kiri arithi bara bang'ombe ira cia nyama mbere au miaka ilira era kilokete antu ibari na ng'ombe imbige muno antobara ba nara mwathi na tho ntomboi tunene akira ng'ondu njia muno antu ba Gembe North ngwiyo era nene antu ba ndakwira ba wondi usi tetu na ntobetwe wondi dhano cionde cia Gembe North bila biba tenda shaka shoburo intobira bari ma urithi wa ng'ombe na miaka ng'ombe usi osi etirira thira so ire itiere inkai ishiro kona tongangene okaria gavana ngangene okaria we lazima ka make sure te ng'ombe gaiwa ringi na kuma kugwithia mantu itonete matunda ya ngwe gavana okiumia bari ya maitayana inyoro ibarayete igororere oro ibarayete ng'ombe karibu 170 okiumia lazima kwithirwa gukia kwithirwa gwina majaribio maitayana ibo kwa kari mbere cieta ntuku cionde indire cia mwanya jware indi na cia mbere kacia ikaura lakini yisha thai kutwina mpango yuranga bana athithirie barerie kuia baka batienya batanto bamwe baeta manjira ya risasi lakini ruene ringi bakeya so kiumia kigwithiritwe kuma Jumatatu gwithetwe gwina majaribio maitayana kiumia kira kirathire yongo baiyete ringi 4 times after ringi beyire nyanto bo ba tanto bo
lakini the following day bari rengi wa mbene so we barona akani obura kurakari mbere kinya batanto bate kuyali so kwina wamba serious nya thirikari bwiri utetheria county ya Meru ikatetheria ngwiranga bana kurita kei mwankene ya Samburu na naba kumira gwetha kuingi kusende baikila tha cionthe na otebwo omba ukaria muntu aikuia ntuko cionthe ari agofaulu ntuko imwe akuia so tukuromba Murungu na kurombera askari bobeto beko beteinya kenda ndo bati akuia no ntuko imwe kusi tikomya keri ngwiyo kana ke lazima baiye kana nabo bareke kaguti thirikari ke kaguti antu ba nya kuru babera areke ni kuija kusi ntakwere ori barayete na mandi beyete igoro ikuia kana ikugeri kuia baeta asese inde kilomita 20 chia chokwa cia gwatwa baba askari beto bedo no bembere yo okay so tikwerie kuia cia chokera ara murango ne yo kwithito kwina manjaribio ya maingi muno lakini Murungu no ego batafaulu kuma mutu kuma ngavaneto ekuthithia mikakati eu so ndi kuromba Murungu alright kwina thina mbige muno bora mantekire report eu kwina nara kwari nara Ndumuru igembe nothe na ora mabitha ba NPR bombere kwethirwa bagichokia ngoro kia ngombo 150 twari na report eu na twambathikira bakiaria bamwe mabitha ba NPR na ibogere kwina ga challenge bari nako gakwagia risasi pengine kwina mibango ere mebia gutetheria challenge imwe ta izi eu batareiri me mando yako ya risasi ngo ya hospindi kana usieso ontoreu ko no kusikana tena no kusikana mando ya risasi na yo mount county anto ya security bwa tabo atumira ibe taba chokeru ira ba utumirite I think ndukuka gutaigo kubwitho mikakati ya obachokeria lakini mwanka thai kinya barabe nara malaene na Ndumuru bachokeretwe daibe sawa sawa na berinde kurutangwe lakini kuromba osesi ba ntoreu na ospindi ba make sure ya yoro ikurai nando etikere mai risasi tumega so baka make sure askari ba eitare onde bena risasi nonto uketho ina bunduki tena risasi utebio witakwethia so rwaria governor tena na county commander na mwakikishira antu botero baketho batesa sawa gavana akibwa bwitharia birako bwithio rutere rwa county na county commander na kubwithio burabwiri kubwithia bura askari abwiri kuria baka make sure askari be sawa buraba bwiri ukaragenda bomba kukanda na namba ba alright yeah thank you clarify that kwina report ingi kana kintu kingi bana mantere kwenda kuigwa kidogo uge bwaku ntukwa naru tuthikira tuigwa chief of staff hamwe na MCA kaba mureba kitarire na kuga mathiko jamoto tiki sniper jakatha janjuma kwina bomo bantu bakugire bakuga ati sniper anogokua kioto kege kethera gikurira au bati tuthikirire MCA kaba muri na kinya chief of staff bakuga still kioto kege geta na mbere na guchua pengine on your part do you feel that sniper pengine athikwa ni omantu ya kathirira au kana kioto kege geta na mbere na guchua ni baraba thingatirite mantu tata bora kwethara ko kari bonka file ya rurerwe kioto na kina nto bakuthia ta kitura tila i family tu request kabatike sniper inyo bauruke kosino kominya we withira bwa Meru ka kwetha wina mwiri yutethiki anto batona nya kanya kurutangwe so family request na tukura sha kioto wo kaba kamwiri yo sniper yuthikwe na bongo wendo kwa kishira okay ibwa file ya manda rurwa kuingwe miaka saindiana so baraba thwana ciano batikirwa ki file kiri ambaru ntuko imuntu bashithira bawatinya bo nyabara batawato kusobura yambari tari kiamba wa ibo saindi bo yaro bweta ate ukiumaira kuitu kwirigera ntuko imwe sniper konaki obura yonekanire ki ukombosi burenda Meru kinyaki ekenio ikonekana ku sniper kwire no ntoba kuthetera Meru ntoba kwa Meru ititite bwea ati sniper ake target ni antoba baingi lakini sniper itambere so uraki yonekanire ya
ikioto kira sniper athetaira kinyaki sniper kioto kira sniper kikonekana na ntuku imwe mutuma twiwo kuno nthi ukari arantu bathitangi ne kuga sniper inya bataita kotini ya nontu no mbonete mifano mingi no withero wino weso ntuku ukageria kuitha na usaindi ukageria kuitha na usaindi lakini one day one time omaboka mino worwere sniper na no watumirite baba already bathitangi. Alright. Yeah. Ibo ya gatutaririe mantu jo mono nonto imantu still jarinda ne koti but kamureka ripoti yegi rais ntuko inkaina araugere bana mantere na uga bomwe ba senator iba mukaira mbesha around 150 million nikenda kuritavoka ku impeach some of the governor tawe governor ukana uriko but ndona ba mapa thingati ba kueba former governor kawira mongaza ba kiuga neka aregere guita mbecha yu kiri senate na ikyo temi bombera ko mu impeach oni athieti bakawira itwaitite senate 3 times kinyabo ni betekere riu atengirwe na kwina makosa karita minya ya kwanza nende bakoleto saidi kaba kudhibitisha yara atengawa na kwina makosa maita yaile karita ndege na isi nikolita ko motethia ri no ntware ko itenyeru ringi atethuka so bantu ya president kuwa kwena ungumania senate na bunge. Yes. Otiro kawira akelogere tu bungene. Kwa ri senate. Senate, yes. So ungumania bubu te no ntobwa ngabana omiru ngabana ora wengiro ari either be na manto president yakomnyo ntwara wera no consumer wa intelligence wa uchunguzi na habari huu ngena habari kwa manto ya kuendelea. Lakini wina wakwa ngi ya kurua ka president yaigara na bunge bake na ara kamukunji baeta mushamani yote na bakera na manto yo anto ende taia bunge bamona warwa corrupt saindi ya o bange no akawa ni corrupt ndo komnya kaba ika Kenya kenji apanda Kenya batekwelo wimbi biongo bikuendelea kithirikari we Kenya kwanza na I think no ronere nyababa no na suzi na retete manto yange ya CDF ichoko ki county ende wende no nto thirikari ne Kenya kwanza na bunge ba Kenya kwanza na bange utukona ni thirikari ODM na Kenya kwanza aibore kali bakara ni yetu bakaona ina kwena thina lakini anto bakawira bakaona bya kuiwati ugagwethera ka ataritere yara yange na ritanya weni ndikaba wataritere amiro bonaki Nugeto kure na ntuko chieze no chia kwadra thirikari ya rais na professor Kindiki itomba kwadra ego chokaria ka former governor Kawira utongere na kananda ne thirikari baugeta bakamuike kwa Munyoro baba kwabo ne thingati bakwiba governor nyinde igirwe omwari nyamugambi manyara minya oteo Kawira ngiro Ruto no teo ngiro Kindiki no teo Kindiki kana Ruto beno weso bochoke Kawira bibyo mbochoke Kawira akikoti nanga baira koti ya leo mchokia baeto Munyoro mya Ruto ti janji koto wa appeal enkwete gino yamba rore dai kikoto wa appeal so ibaendele na appeal akadireti weta wa Munyoro nso kinyaba direti Ruto atebate thiake ni aeti ibo ya mauro mapema baite na wa Munyoro kusinte kona muntu tino weso boko akintu omwirare okerio ntu kusinde ko mushumbura etheribo support thirikari be to support thirikari ethera batu support baite kusutio ko gombe kabachokerwete na ndakwira mutuma Ruto atino weso na Kindiki atino weso uwe no weso ijanji na kinyanjanji sheria kaka thiata bora katiba eto ikuwa bora sheria kuwa ubo njanje omba kwethia atomba itera njanje nchokia kusiti njanje omwengere engero kuma assembly emero aita seneti engo na kinya koti embere mwenga ende kambo na ya akantu banti sikega bateolela sia bora yamba ritha orikari menya nyo ne yamba kotini no ne yamba re wasinda no kanoti sinda wile Kawira ndale olele kuma kere county assembly emero eta seneti
eta ke high court daire kote obwa fail ke court ya appeal na nyayo nte kona ya kabombo survive so taya kudireti kendege na Ruto oteo bakusikana yambare buru buru na yambere nyo mutuma ina president akumane na court of appeal uwaru arente kona thirikari ne cindirwe janji wora wengere gawira mamwe na tere commission irabu twarathithĩtie na mĩromerie rwari corruption yo corruption rwari njanji wora wengere gawira na tere na romerie commission no gona ende ukakwethora Ruto eno weso bocho gawira ri ti bondi warathithĩtie akira njanji okantera bondi ego so bibi lo sheria tu betere ora koto apili kamwa otio president ochokia na iba kumia bo tariki si amba riri aburi gwa gatorombe murungu tariki usi amba njanje atuchokie tiruto otio Ruto akusika buru mutuma right ibwaga sana kwina ategeri betu kathora getekagira mwenda siasia ibwaga sana arembera watching thank you so much ndategera rungera mbere good evening Meru TV Abigail Gatabi from South Imenti salamia sana Mantele we are following you with my family asante sana turi amwe ndategera terero sharp arembera gikabu tuko ndani naito Solomon Gakunkumi Kadhonkumi aspiring MCA Ntima West na chama ya Mbas ibwaga sana thank you so much Mantele unazidi sana kupigania kaunti ya Meru haswa wale watu wanaumizwa huko Egembe. Okay, nitara kuelewa batingwe tikistumata zoja na NPR ukugera bwaga sana. Mambo ya miraa imeenda aje, soko zimefunguliwa ama zimefungwa? Tusikize Mithika ama tusikize alright ibwaga kama tuja miraa tukadha tuja tekagira ngatoma kagita na kamera gakinya. Bwana Mantele, a few days ago ndarekire kimwe gya kiatho kira governor yari actually Sunday kiri kiatho kimwe kira recentment na governor na arario na ndathikira na mona oro ari waziri Mithika Linturi bakiaria governor na insistira mono kinya kiri akari auga we ari support two term igento kira on the other side Mithika Linturi no ugiri one term bonda bariki the same podium but bogo mtu ana maoni jawe na governor na agaririe kuoneria akari nikiari ki two term ya thirikari ya Rais William Ruto na kinyawa kibarombaga bamongera kanya pengine noithiro toria kwina thirikari ejire wathani no gerie gututariria reasons maybe it's young governor kwithiro aki system no ge two term kana ima wega jeko jaumeni na thirikari ejire nene iria governor kuonekana ku support na njira nene ujo Bwana Mantele. I think governor kenda omba kulitangwire kwenda kana ilas na ni lasma ridoro kwena thirikari reri kuthayu cause intobio nde biande thirikari Kenya Kwanza ne kwaya otonga bwande baromerete mwanka thai thirikari reri kune ne Ruto na Kindiki governor wetu kwithira ba support inte kwenda Meru ba muskuma na manto yo support thirikari kubaromba tu kwa kuinyisha iba mwelewe ake akore akuthithia huo basi utindo to kwenda ki thirikari na tutomba kwa tutemea kele twisi asene iba governor kanya kusikwe na manto ya maingi muno ya kwenda ushirikiano wawe na thirikari nene kenda yaumbika kwa mfano nda kwire level 5 ya level 6 ya nara kwetu manto ya security aketho ate sirikianite na thirikari nene yatumbika nda kwire kwe kambi kwenda woko ku training college ya AP ya askari baraba gap bakwenda woko training college nara ake akwetho atu sirikiana na thirikari nene manto ndo yatumbika imanto ya maingi muno ya ya kwenda ushirikiano wa thirikari county na thirikari nene no kia kwetha utisirikiane na muntu minya umwire mbithi na ciantu ba Meru so wini bwani no ntore ndi turatete miaka eli thirikari rere governor ari kwa tombira ushirikiana thirikari nene bobweya mara oru ari mara o na ndo ile ciari ku tu governor wetu nya no mwaka yumwe
riu twanjiriye kumunjanji na burakuwa tuona utwira kwawe tu tam uti faida kora turetera basi utukoya muntu enake kuwa burakwenda kifo nao no ntu itukwenda at least miro ikuwa mukanini kuma na thina ire irarikuo ntu no twenga vana kanya kwa mfano itwaenera andu ya Mfaransa ura wa wengi Lopantrock utirire Meru National Park 700 million anduru no ntu bwanga watanirwe ngavana na thirikari ne yetikiririe omojera antu ambecu cia kiro cia account cia ciete kurera andu ciete kurita ngwenge maendeleo mbecu chukara muno chari cia thirikari riko cia thirikari ekiraito chambiri thirikari kwa kithira ekiraito no wengire muitale Mfaransa u then eta court ya mwawande wariwe so iranduru kari tari kinene ana rigita cia yari karibu milioni manayana ari onyana ra tuke no kare witia no nto interest ya bia ciawe so ukagutho tu shirikiano bwa gavana na thirikari nene no katu thui watu tukwirira mbecu cio ngo kwa tukende mbecirike ya kwenja barabara icio iketa kuria mbeca i no kuthigana sisi inyaba kawira ibaura coba wato ni randu riu kwa sisi of finance na chief officer of finance baura coba wato so imurio yari yo munene ki thirikari county kusimbecire cia ya antu acieta maendeleo ukiria o mwaka milioni ana na bwire itithira ni yaraumira thirikari yetu so tukakuria kwa gavana wetu room ya kwaraniria na thirikari nene tukethwa atumwikira aratumba tutethia for now utikuri kuringo ruari baraba ontoka chau arwite muno kengiro thirikari ne ndirari thirikari ne ataracia nithika yonto akwa one time ka ingirwe thirikari ne ndirari minister inyawe mwira one time egoria rimbi ogua so no ntomo tumathaye ekuo itomwe time au wetu tamu amiru at least bone biraba bwiri withatha kuona kura mutuma otimu tokalito kiondone kinya tokalea kwandamana nya tokalea kwira ruto tu tam ka one time na wena kure ku intu kwa kuringa kura tu wetoringe inde wa mwira one time kinya yetu ekila kinya biro kiona ke one time na bibithatha biura bituma un supporting gavana burakuwa tumutetherie kuwatanira thirikari unene kenda mantu ya tukwenda antu beto batethuka alright kwiga ndo ndathikira bantu leo kiuga na igikugwa muno ni athingati bakwe ba governor bakiugaga tunenkereni governor Kanyari Tangoge nigenda tumurate ka tumujaji no mpende kumenya how long is Kanyaga kabona mantele ikagitenege ko maybe tubatere kuga yes na ndatutegorite ngibwa ngabana iburi kubu mutuma gavana aroyere thirikari yo mweri wa ithatu budget ya 2025 2026 2024 2025 yeta guthira na yathire mweri wa tandatu so kutari na akanya kako banga imbia gubwithia usinya mbeca orende ciari kubangwa supplementary budget ira yathithirwe yathitha sho inya yo gutieri o mweri umwe kurash kuritangwe so tengwe ngabana tukimnyo munjanji niona mweri umwe kwa ethire mbeca cia bangi na isi achenjirwe assembly ne kilogeria supplementary budget kenda ba change mbeca ira ciritangwe ingi kunyende itakotaya time egurita so thaino ntuinde kwina budget wewe ngwa nera akirite bira kwenda kuthithia to mwa one year minya mutuma lieto oku ainjanja tu na mwaka yomwe maisha yake yonde kusi mwaka yuyu tukethwa tu na Kanyaga kuritangwe mwaka yuyu nginyokera antu atia 2027 wabera kwebyo bagwithirie batithikire antu turitho tu siasene so mutuma bange bakenje kawira akenjanjo na miaka ithatu kireito akitarirwa miaka 5 munya itarirwa miaka 5 bimutuma tubwiri gwetho tu mutaraira mwaka yu kusuywa ketho na Kanyaga kuritangwe kinya kuritangwe ira kurita thai ikwithore muntu murungu aete neema kwendero kwa murungu kinga bana baba inge bayikumira au na siaserere Kenya bomba gutethia antu bono no ntu bomwe so bingo murombe ya hospitalu yume level 5 ite level 6 mantu ya rabangite ke ya rui
I make sure bosirikiana thirikari nene ruyi ruoneke nara kwetu Gembe North kuti ruyi. I think akethro tethi antu so twamunjanje na 1 year yonka iba mwaka yumwe atucumburo at least ura bange bethwa bena miaka ina atucumburo kinya we tumwe mwaka yumwe akitwa tumunjanje ayu. Alright. Yeah. Ibwaga sana. Thank you so much Kennedy Muthunkumi arembera watching live from Mukothi Mathara Nithi County. Asanteni sana. Arembera Diana Gatweri kuma Ntobeto Ekiongo. Ibwaga sana turi amwe. Riuga salimia Mantari sana na mwambia zidi kutetea watu wa miraa kwa sababu sisi ndio tunaitegemea kwa wingi. Ibwaga sana nontoba message ewe kweta nambere mutegeri na kuntumira message rotero rwa WhatsApp woni nkethero ankithi ngataira na kinya rutere ruronge runthe bona Mantari kwethirito kuri na ngwataniro yonekene gategate kathirikari kaunti ya Meru runguro tongera bwa governor Mutuma na Ngaf ize ni retongereto ni women rep ibonekene ko ari mantu ya rescue center ndiza na kumenya mantu ya rescue center yes rescue center ize ngwete kiambirirwo ni former governor na ndi kuko memorandum of understanding ye kuthithwa rescue center ize kurerekana ndege iko kinyam ntobago tritana MOS bagikwa no but ndategereza other side kuna bamba batongeria moso barabara tuge upinzani bakomenerie muno ngwatanirwe u bakiugaga egento kembere bra kuga baterenda kinyaga rokwa ekarorwa rieto no turetwa mwangaza rescue center niyo rare ukabere but na ndi kuona nego chenche na mantu ya kathomba pengine do you feel ngwatanirwe yete yangaf ruterero women rep na thirikari county nikenda ku uplift rescue center gatethia Meru anyway bana ya tethia na iko biokurutana tongoria wethero wi munene wethero wi women rep weta wa withia kintu na ike thirikari ka okiarie tore yaku kustiko atura kitene kium mwanka otero itarere intobia ni Jomo Kenyatta ngambi ngamui kinya Moi Kasarani kinya Kasarani ritero rieto Moi Kasarani yatiwa Kasarani ita wambirirwa Kasarani Sports Center na yare Moi eta Moi Sports Kasarani iwe eta wa so itaruri akilero ne ita so kenda yomba kurita ngwe weya buranga bana kona brand kende ngwe riteka ibo weya bibi na bata no tethia Meru tiko darie dora muntu mugo na etumi so wingo support ngavana kemanto yo wakuthithia yo yatuma mengira ithore tike mani arotheri kusi kumera anjiririe mbi wona ke weyo yanjiririe munyanga yanjiririe kiri jimwe kiraita I think iro yanjiririe kawire wimerep so miaka na yithitwe mamiara otiki ntuke kwa ire mundo neta kawire ekite matangi kwo kuma ruti kintu kingi kathitheka ko kungwe project cionthe cia thirikari ti yoko witura ni riturongo kwethwa ngavana na kona kwi mandu yomba kuwithirwo kwe kethwa ikuntu ko tethia Meru ibuko bwiri kwethwa ko kali kirio ombere tu maukwe mtu kuga aritwa gatobu kuma ntere cha Central Imenti Kithaku ruga uliza Mantele MOS inaongelewa sana inasaidia aje mkazi wa Meru iko hana kwa youth ngwe ngwe cia youth kwende kuri agoro baitaguo youth betho bena ntu bomba kwethia ntu national kwetha kwena National Youth Service NYS so kinya Meru niwe ketho na youth bau baeta kona skill ko trainwa something bomba kwethwa bakithitha ci mbaya right ibo sana ngwetekia gucokeria kiure kiu na pengine ukenda kumenya muno maybe nya MOS ngwetekia be mitandao ne kethira antihatetie na maybe no approach thirikari county au kethira kimenyaga more about MOS no nto enko na ruga imbe umbithi kuma na Central Imenti thank you enda kumenya muno maybe no approach ndene office che county no kethira gitarairwo bwega MOS currently inabetha bari ntakumenya raibisko but wenda but package office ni ate ntu akami I think akethero akami na office soire okay thank you Mantele kore na mantodege siasa cha county tuonete na mantodeza kidogo nyacho tokaririe mbigo uge bwa kuno ntongo da uge bwa kuza mutongeria kuna mushamane jojo kuirikana jo kubangwa na rantere chiegoji jwa kia magiki kia former governor na mushamane jojo
kwena bamba atongere nyaba mbaike mbao state waje ukarinde kuruna bone kana bakeju managiri bone ne bakiuga mushemane juju tujwa gisiasa na tejo kwandikire kyama mushemane jo kuura gavana mutumanto iringia. I don't know on your part no gufilo na untu bataria bako kameshamani yonde rabone tafuma gavana yonde ugai mushemane juju but to end up kuura gavana nya gagwethe mushemani yo kyama yake ebe naki be kyama guko kuthithia mushemani na niatika kwe antu bakairwo batikaringe siasa na kuura gavana kan gavana na to ikamia kuua mantu yake ya meya na bila kubwithia. I think ni democracy bora bakaona iba we lakini amiru bongo bakamwa ke kaba kwirwo rongo kana bakwirwo uma nteo na kanya kakurethia kuwa bakathithia kaba bwithie iba bwithie micemani ni akiyo. yes Bachana tuweta mbere kwa ngui mbe yaira thirikari ikurita na antu bakethwa bena metho bakiona mwanya wa thirikari iji nera yarikuo ukiakwenda kueleletha ibarabara ntura cionthe utikona barabara itithithitwe mwanka antu bakori na mbeca irari so mantu ya umanini yo ya kwiwa inya bayeta micemania 10 no tukumya kwethwa kwina siasa yeah inya mutuma na ibangite ya kwethwa utero tukwaka kilo gate vingi kugethwa kwina antu baingi muno ti mama ake ukethwa kuri antu baingi muno we mumenera cia uri uri okuwa mantu ya me esque we au tukona kwe bakwete bwiri ochenjwa rieto uno upinzani no antu bara bakoreana na bila thirikari kubwithia mo upinzani kinya kintu kina umaka wake tege kaya batende ukakwetha we mu mero uma na wenda maendeleo te kwenda siasa no buri kuona mantu ya meya waya support so boko thithia micemani ni akiyo nte kwira bagathithia kusintina capacity ntina weso bu na beta baria orongo antu banga bana mutumano ibatoro bagwe uma. right I think no njirembe ya siasa. Yeah. Thank you. Beretonyera mantu jamera kwena mtukurite kioria jam ariuga good evening Geoffrey Mweto uliza mantere kati ya Munya na Mithika anawareta aje kwa usiasa na ubabe wao. Kati ya Munya na Mithika anawareta aje kwa usiasa na ubabe wao. Ingwetike kako kuria utegere utongere ba Munya na Mithika. Maybe in a nutshell bana mantere. Witha intere nde gompe Antoni. Teko myae ayenda to compare na siasa ere kwa county national na bonde omwana ari senator wa Meru onge na ari governor na bonde wa omwana ari waziri wa kilimo no onge na ari waziri wa kilimo. Yes so teko myani ay kwa kwenda to bareti ni buri kwa kwenda to compare. Yeah right na tutumire tuma kiuriga kubwa na yongo imbibi ongo akwenda ire bari mawaziri kaire omwari senator onge governor exactly kana ire ba na bonde bari abunge na kwanza bonde bari umumu bunge wa Saudi ose Igembe South 2 term no ngetigania isi no nyawa 2 term na baada county 5 years I think nyawa waziri wa kilimo na Munya ari ko miaka 3 na Mithika nyawa ni karibu 3 kusinare waziri department mengere wingi na bonde bakuromba gete kya ngapana lakini Mithika ntaibu akiromba Mithika atashi mwanka thayo mbibetu akiromba imunya no enka kakurwa na bwakwa kamunya tu amwa kuria na ara siasa nera nene no ntona 2022 antu iba mweterete muno ate yawe arenda kwitho deputy president nara kana karinge siasa nene ara indiwe kwethwo minister ringi kinya tha ino ntumu imuliti ongwe na national na umbaye we national we na bamatiani nto bakongangana ibangangana bari mwimba ati babwire thirikari ewe minister lakini teke angavana ko sinarere minya atwari oma kwera antu tha inte kwenda utiburi ko yarengo bera no kwenda kusiro dera miro ya ina ninti Munya miro ne ari ko no ikire ito kidogo iro bendete Munya muno yaba muchokia kinya bakiringa kura bubwe obaringire Munya warere ko kusanto ba ahora sianto beyerete ke ako ba mwira ye ndire rari ngi achoka ati anto barabo mwira yire ndiwe nke akwetho nyende ukwina wetha ai ndimura munene weta kuromba ringi teke angavana dio ngangane na rumo bangi na untu nyake aromba ri 5 years yake akaria ngavana kuma na imuntu mwana ke na eta
ate buri kwena maitia kwena moita gutego gweya ugethwa nu itirie cia sene national ngakurwo ninde mwira akare wa national ote aye ya kucia ibisha onto akara akashindwa manto yake ya siasa ni mtu wena fuse emiake mingi no kaya thira so nkia kurwa thai ndi musaudi wone munene ukaya kurombe tiki biara kurauru kaba inyari eri berie kuria thirigai no kurauru indi ndia na kunyeria miaka 70 atieri 5 akeyere we kuritaya gera mere ndiro ntu kwenda uchoka muchiri mpeni 5 enchoke ngarie mudhara runde ntu dina konge ko weta akifona ntu muntu kinyaya we 5 akenda ringi gwita kurauru nari ono kurauru thai anto ite kurauru akena manthi ite kurauru akena manthi nangangane narume ubange ba matiangi na ubari yeah. Alright. Ibaga sana rutaro rwa SMS number iroko na uge TV ya 0748 kwe mtu aja namba kwe ridhana 31 uriuga huyo mtu anaongea ukweli mambo ya mama. Tafadhali wantumira message ntumira na rieto yaku na rutaro rwa umetaneke andatoka amenya maybe wadi constituency na ntere election de ukethirwa ukiumaga. Bwana mantere kuna kiori kikore to imokari aza yagoro kege mantu zege mira Sunday kurukite yes ndene mubango joe tujura joe za tuko joa rumuri ro siasa ro ni Sunday gani renge ikwa iti atongere bayiri bra ni ba sekte ya mira mutongeri wa mbere tumwitaga Sakijo right kuna itotare Sakijo na Mithika unfortunately Mithika tezire na kiriru aliro ario kwethira kwina kuchani kuonekana bamwe bakari bakirekana na ripoti irekeretwe kwirekana kuri na thoko ni irigiri kana kuri na thoko ya Miraa Djibouti na thoko ya Miraa na gwekana kwina thoko sacha thoko tem ithirite kionekana pengine ogwe mu biashara no ithirite ogitagera sector eze muno kwina thoko teu sofa ende tore awere ingia nanda kwira uye wete James akwire ende mbibi betumira akiro kwira kusithaitwe na mweri akira antu kwina thoko ya Djibouti why na bi o tora rongwa yaka rongo bukaria wakarakara lakini ukera antu kiumia kitho kweka ruoro ri no tina wakika ri kweli no se tiko cethera antu ekwira antu thoko eka ruoro asomali barabe komia ni rongo bakalire antu saindi ora batwira bakaliete kubaka in terms of kuba uri amirara isi kusindi burai bo kuona bwanjiri wigumi wakiwa kwitho kwenge yite ribe yire ku realize utitho kwenge yite baurire antu mira sumuni kusorende orende bo karibusia kwitho kwenge yite bwanjiri wikumia antu banjiri nyo kundia mira yoro yi banjiri kumenyera mira ringi nuntu thoko ye ya mira itia mbecha so ndikuona gitumi ko turoka ciantu woni biambo bako akishiranto mutuma thai kwina bili ite assembly eto emiru nanto bende kabare biyo ndawa ya mira nyo ya tethia mira bura kawa katethirwe ni sheria si kilogerwe itara munye waziri mayani ya tethu sheria cia kilogerwe munya kinya batu bibi atethia mira sheria cia kilokwa county assembly ya miru bili rere assembly nombe na kuromba MCS wa miaragisha uibe betomere nkira mantone ya mira kusuinde mediate mwanka medene deputy president dena doko weta Somalia yaurire mbere medene deputy president oginyere ke deputy president ko yanto ange otieria awiyo faino president yego ya mawerere anto kumaru ari ora ciane deputy president manto ya mira so batu to ikameria mwanga to kenya medene yao na twatula so bien kwira amiro na tutetheri na twari na MCS beto bilire assembly bamekilo kangie kenda ngavana to ona inya yo tutethia mantu na ya mira kusumpango yo ngavana shiriki agwetho shikiri ya mira kukethwa kwina minimum guarantee return kirarimi kutuike mira rira anto ya thai mira etikilo ka shiringi mana tandatu kutuike otiro mira kinya ko ura kana kwara ekena mande mana ya etandatu kilo emwera anto bakwendia benda ciana shiringi ande vefte kwethwa kwina bira murimi akomye lazima ndare mamere ya kwa nkona ora murimi weria ekinyire kiwango eria yake arimite na kumyoterere koro ande vefte
murimi okawa nako mia kilo ewe kawa otire ke na match de chiringi yana murimi mayani nako mia mayani yake thirikari ni oleleti na gwena sherika rete mayani otire akorore wanthe thiringi yana mayani na yawe kinya batu ari mamera bibi umbo tutethi sheriu na county niyo ekathiatila kenda cioyurua wetho wewe mu biashara omiraye ku export ira itangambo kugo twige county yokwa barua cia kwendia mira wale akorera ari mibura bakwenda ba uchuna I think bibi umbo tutethi mwanka thai otinto bingi na antu iba support thirikari ya mutuma at least yiti atethi antu bamira uni ontongo gura mutuma mboleletie mbetete ke ministry ya kilimo maitama inge kilimo osi ara mantu a biashara mira mire control nara Nairobi ni antu bate komnya nimbi biongo ba control beta ba watu besha ni asomale bau bakaya na license bo bakwenda etutethekia lakini getho atu control era county assembly ya Meru MCS begera sheria muntora umeta kabuito mure kwa atuka kwe makosa ko bwethega mure ake ya kuri actually view no ntoto akelogere sheria na ete wetha wethera nura wendambiro wethera nura wenara kanuni mheshimiwa kanuni mugambi chairman ake aguria no ntoto akelogere sheria turua mira ugeta muntu uri wa nthema na tanthatu na ni kurwa ciuri wibi waziri wa angirigasha ake yo chokia sisi wa angirigasha account ake yo chokia wetho inara gwetwa mwathi MC ure tugitwa mutungi ake aguria ri itugure mire kororwa nthema na tanthatu no ntwe kurwa lakini gwetu ki national government to control mira mutuma tutemetethia so bibo to man supporting kama wetu 100%. Alright. Nairobi to de to na nto betu baile murungu atethete bagetho mawaziri ya kilimo munya na ari waziri kusi sheria itoe na tio tugeta aeta goro sheria cia awo nyabo nto bwethu bokare agwethu I think merera thukira mithega ya kilimo kiu kinya we mere thukira so tutina wirigiro na thirikari ra nara tagori tokarite ndimethene deputy president tukura Shesulu emira na mwanka thai theta itaona kama mutuma Alright. bibi atethia ntu betu mantu ne emira bungu gwira bilire assembly to barombere murungu bamukiluki uko na kuketha kwina mabandiliko mantu ne emira ukiakwithirwa security na ete county government Yes. kwithirwa akingabana umingilia au stetheria untu antu batikirigira kwingabana weya etikiria kwandika askari ba NPR bakaria ng'ombe kinya mantu ya mere iba believe ibetike ngabana wetu batu turushamane no antu bamira atwirire atiri ukiakwithira mutonyo kwa nyumba ekiya uria mbinu cionthe cio mutoria nyandiricene na ete nyoneke kuru lakini umutethie moyo wao kaba muntu ni kikuru kiri akwite buru so tuwitekania ngavana etu sheria kwenda sikilukwa imutetherio tukariria mirasi akeluka mirekethwe antu aya lakini urongo bura bwina antu bara bange bakukasi antu angatweta kurura mirenji buti angatweta kuraje mutuma nteko watanira bwini kusutea yo kasi antu bio kwera antu moyo te oimbi bio kwera antu kukaburu yuna kuthukimbi bera umwe kwa thugere bura batu tware atumbe mire London na Holland unda atuma box manatha tu ni anto bona akazi de biashara na mushedo unimire Holland da ndo kinyithio tuma box mana ile na ya ingiro thoko to leleti thoko twareta iro ambesa dola na ingina pound ire Uingereza tware ona pound kusumira eta Uingereza ya Holland tokorona dola anto rukire betho babunjiri dola cio lakini bui bolanire so ukiakwithirwa ikwathukira na kurathuka antu iberu kuthuki katukuria njira ukera antu theri ubera thoko yeta kuruka beta kwanjire kubwithia mirayo ukundia miraro ye kurimira mira ubekira asaro so wetho kutabwera antu bandu wetho kukabwe bere ya thindi tuna matumaini bilie kiloka kukabwa Alright. endeketho etage loga ndomba kuyankasi antu ndebe ikubui na ni urongo Okay. Kwena kiure kiraza mbere turekana jambera aruga ni Kalunge kuma Lare. Uliza Mantere kama ni ukweli hakuna soko Djibouti, kwa nini hawaketishi chini Daktari Mithika wamwambia awache kudanganya watu? Sasa unajua tumesema kwa TV mara nyingi. Wala nige beto karithia. Otomba etamuntu kwa karithia ndi. Nya simbere no chairman o pressing committee mira. Eko mwaka ayo itaguthira. Utebia atethia. Aigire turekera mauri aruga bagwikira mauri we na kagwe
etondo ithatini andiri gitaurwa buo ndi ginya kwira yangiri ko tuburi umuria mbere bura wekire bo mirana bura ngasiri mauria mirari no ndo butabwithe so dutemo garia ndi kwawe katukera iranto beto uma uga kwithwa mauria na kayita kwani meri karibu 8 yekiri na utebu ya bwithe kabira biererwe na yana ya korongo si antu ringe merenji buti ekeya ibo tumankwira musikume ke ntuguna arere kweya mwita wari inge ya chokeria antu ciurie bi mutuma ngangana nwetu mwanga antu kwaetegeria kweya kusindirira antu matumaini ya mera thai ibilirere assembly to account assembly miru ikiokeloka kukethwa kwina weru mbere ara na kinya bilwe na nyambe cio cio thoko I think nkuigwa yakabomba kwithwa bakenda nyathoko ucia Djibouti ithia telo bweya kusina county government no yomba kuthia talento biari mbo saindi ya national government pengine in estimation tukirika imando ya mbera in estimation bill yomba take how long we estimate ni uri I think nanga nkia komia nteka kwira orongo ya komia yomba kuthiria ngwiri okay so no mbe itariro inge twacamania inyanyume kiumia kimwe nkethwa ndio kwa habari alright Ibaga sana Kangai aliuga falling live from Getembe na North Imenti salimia sana kiongozi Mantele ibaga sana aruga good night right ibaga sana okay bona Mantele kidogo no mpendo kiugwa uge bokubo muthikire akariba Meru na kariba Kenya yonde na mutegeri ura wonde utitegerete goro bona arua umbo moirate mbere ambanyire kwa ntobeto baraba Embu pole oya Sakago ntuba thini bonere kuo na ndibae moyo mantu yo ngabana wetu no ayathiete bugweya igoro na arari amucemania na ngabana wa Embu no Tharaka Nithi na ba watanira twinde turi antu bamwe utimwanya yo Muembu Mumiru na Mutharaka twinde turi antu bamwe utimwanya Muembu na Mumiru turi antu bamwe na ngabana wa Tharaka Nithi na kwakishira ngabana etuku aoka nyatho kuingi kusi antu beto kuma Shakao ibadhamire tauni eto weri no Embu iri mbatikeru nyenjes okay so tukuromba ngabana Tharaka Nithi wobrara wera oyurie antu bwakelo thoko nuntu utonga burantu baba ende tiembu kantu ba Embu baba uraba tesukurani so ankwenda kwa antu beto moyo ndibere ngabana wetu atimami kuma ntuku atiana toro na tule kuthia tela mantu ya ne oro iba kuona na area mucemanio Embu na ngabana wa Embu amwakishira utiki ndondo kukikaro toke aringi na ntu bara ba Shakao iba mi ba tutanera bo biashara inyadra batibwa ke Meru ke onda bakelo watu and so antu kira antu beto polen na tutebotete mantu yenu ngabane nayo na kue muno yakabwa na ba idire antu bara ba etheru intobio na bara ba tere galcio intobio kwe pembilira ba were ruorwe I think bwadire mpango ubokato tukomba kwaranira gavana tone antu bara ba biashara cio cia thukire ubombo chokerwa kinyethere tichoka yonde at least inyaka nini na Meru babe bawendi bo bwe baba ingi muno bara bako support mpango yu so ibendele komitire na Mr. Ntongai na korobange bara Embu bendele na mpango yu twende tugeyo butetheria na polen sana no ntuba mantu ya karikire bunge mantu ya siasera Kenya batu Meru na ibumbe bitandere nkiwa batu itumiro maromi kus counting itare athinera turanyo Meru nindi counting kwanjiriria thine turare ayo so batu tukaiya mwaka yum break inyanto bara bakuya kuno 1 term 2 term baka baturo maromeria siasa u county eto Meru at least ngabana kombo tatu yanto ubeto ba ori batewa kithakene manto ya wambo uba ng'ombe manto ya mira kwa mwata imwembe ya kiwita anto atu mwira anto beto ibarengero Embu twita tumwira anto beto manto ya mira ya tera bwa ngabana manto ya ng'ombe ya tierie bona bukenda ya bwa wamba bwa ng'ombe buthira batu atu mwite omwira uwa one time maendeleo so batu tukowithia ngabana tubara tukwenda itumwe time na we 2 term batu ya biati bawe tumuthikirie kusutumba kwithwa wendete muntu no ria kuthikiria biro kwira kwithwa no wendete ngabana nundu tukwenda mantu ya maingi atutetheria
na yakienda kuingiliana kwa kaunti na thirikari nene itumwe time mumenda kwira Meru ati toromaromi mantu ya kulasimiria ngabana one term tumwe time atubwithirie mantu yarakumba wikaki watu tamu wimbo tumayabwa wimbo tumantu betu anto saidia ngirimu wanja barabe hembo basetro no salama ibyo wimbo tuma ng'ombe yesietu ireka kuiwa wimbo tuma tona ndawa so tumwe time wengwatho ani I think me kwe mutongoria mo wete ngwe mutongoria tikwendia antu naba kwenda no baende naba buri gwe babari so ketho ibo ere muntu kanya ko butongoria mukarari ibo kinya nara wone kuthuki ti aibwira twite yari yo twatethuka so iyo mbenda kuromba Meru twi mwitigire fona watutongorie to kinya nara kwenda twite twethire kuthuki tumwira munene aiko kuthuki kinya na baisire batagaririe mucha be Misiri banjiria witanga Rwanda amayo kathina keyire iro banjiria omukaranga ngaro tukuru impara ende murume ndagwire kana itweta tutakinya ende gatugarani njirene yae ende kinya mutuma to amugararie njirene na tukumange atwendi antu to kinya na uto kana na u atwirira to ni guthugio debira gwere tugare anayo. All right, yeah, iboga sana bwana Mantele. Yeah. Message yako muthie ko mtukuga hai Meru TV ambia Mantele tutampea kiti ya MCA ariuga ni mugambi ntiye kadira Mantele ko no aruga mantu zaki MCA lakini iboga sana imbo ano ndo bagwendompa rigenda nkamwira sa thank you so much mugambi. Message yako muthie mugambi ni onda thirwa ngitegera asante sana kinya tegeri beto bonde barabethire tabagito thingatira kunde ogorobona aro mubango jokare gikabo ga siasa to kwaria mantu za maingi ngokari na bwana Jacob Mantele umwa muthoji wa siasa ndene county ya Meru bithira ngikondagara kagita gakega na withiro rino tuko popwega wega.